si bai ole yang thang ve chi ania ei kalam le holam tiam lawin ni thum kan zuk thanga until ti thren khat chu in lo renwal to a chu bang chuan atlang pui chau kan soyenga masamerin IIT Guwahati Khan chief guest Khan kan zuk kala kuku India rama IIT Chapter an chiat pasarina ania National Institutional Ranking Framework antia suta pasarina ni phak chuani a tichuan Electronic and ICT Academy hi Prime Ministerin alo hon sak to a tichuan ke hian Academy of Skilling and Computing Facility khakazuk hong vele thung ani ta hian tilawam tak chu IT Center Laboratory nei vek Mizorama minon hon sak an in Huama chu IT hi kan la mason na lama kan lama ba tamna ania katiang te center te an ni tran puina kan nei theidon ni chuan kan thalai te tan kongzau taken hon phadura kan ngaya kan lom viau ni then some chief minister pu himantan and breakfast kan ei do na min soma kan chin te twin do reto anga ta chuan ramri hi kan soifel ma chuan atulam lammain ramri a boina siam mia lo ni seng angai angin kal ni sengin boina chuak pal alo on point ti re wat ni seng ti kha kan thutlung na ani a ti chuan in a boy vele chawa soilovin kan boy lo lai hian in bia ila I tran le ang kan tia ti chuan session an ne wangin session zo tun tha to pai mo thale ti rai mo a in charge border development department khwan ne ni chuan khata tun ma po local team pu atul bora kha karon tir chawanga ti chuan Mizorama in how to tenen loin betran le don nia tia chu kan mabak ania ti chuan an hanin be photanga Arunachal nen na an in Siam Rem Dan te Meghalaya ne na in Siam Rem Dan kalphung te po tlang pui asoya chu tiang de lek chuan then om te ne na boina nei lova in Siam Rem hi kan tumania ti ve a chu kan boy hun hak lovin arang lama kan ramri hi chinfel kan du ani kan intiam ang khan tin ramri sula kan mi te om po hian buai le lo dan ringot mai hian ngai to tu na chuan buai le lau reng hian anom meka chubang chuan hei hi an mo takin kan han kalpui don ani ten Guwahati vek khanin momentum Northeast 2024 and tia chuta chuan chief guest min soma hei hi Maniram Diwan Trade Center Guwahati kan neya organized to the PhD Chamber of Commerce and Industry niya Paul hian in India Rama Industries le industrialist asangtel khom na ani an pui khop mai ta hian kan advisor to the chief minister Dr. K.C. Lalmal Somzau po khan min kalpui nge kha ani a ni po hianin tilron ti du tam takan neya elai hian hei India ram aniamo foreign atangin aniamo Mizoram investment ron nei du partnership nei du hi kan tong mol maya a kan dong song seng lo ani ber mai chu te khop chuanin thil in hong hi am ta chu film kurangai khop maya a pong ataka khang lo welcome kha atha kan ti lova kan hriat na te azau tok box si lova nakina kan ram chung la le tlangwal te kan entrepreneur te an di pang ti kan lau box si anni kai roi tu ta nan thang employment siam tu ta nan thang ti kan thalel box si ta chuan a principle in ngai dan kan siam chu atua te po hi India mian nemo foreign company an nemo hetia ke mani budget chung ti mayang
kan allocation chung ron a hector hi chu atuma kan welcome lo ni phot mai na amaro chu kan allocation pia lampang kan budget pia iti mai nga fia zong na turin kan ram sum a hek lo wa project thatak tak kan ram ta na thatur si an ron din the ni a asum le pai ang kim po ke ni boi pui ngai lo wa anin tum the ni chuan an lo sam point an lo kin point an mani mo forna ni to ke nin kan tuar tel lo wa chu ram ta na thatur thil ani bok chuan chu 20 thei don chuanin kan lo tui pu yang so kan ti ni tiang chuanin chin yang deuh lakin kan dora tin hatia project kan han siam reng hi nakina a maintenance how tak tur a vil tu tur manpower po kan pek than le theilo tur a repair po kan ti le theilo tur voi khat sumalo kala kan ti luaya tho kan cha ka sum siam nan kan manga kan lui lon le a khatiang khatam tak kan rama om to ni sum siam na ta na man trangkai si lo kanen kol zui zo lo awma khatiang si kan du lo ni kan ni chuan chu wang chuan a thei dan a kong kan han zon ram mai chuan ama in to del theitur ama na sum ti chuak theitur khatiang chi kha kan ri ruwa a om ti kha kan soi du boka ti chuan John Barla khanin kan minister kan Christian Puyani breakfast ya temin soma maro chu azin le thu da wangin kan ei don man talova maro chu min du saka ei financial year atop dona time poisoning noi tlem zong kan ne ya election an puan mang e hian ingai poi mo zong project ron ti thate atia chu nimin lama tang khan kan district council and minority affairs department hian kan minister pusoi vunga hovin an boy pui charchara tuna hian an upload meka min du sakna kha ROPUI kan tia engza nge min lo pek thei don chu kan rau lova ta chuan project eng mozat zaina hian kan upload felanga na tu khleng hun pek kan ni a chung te chu du sakna kan don ania chung zinga chuan vana pa hall sa sak that kan tunga cross som thum pasari kan ro man tel ani aya tam poisa kha handa thei ania maro chu amun ma sa lo ji me maya cross som thum pasari ai tam han bil ngai na kan engineer ten an re vak lovani chumina bang chuan chu tiang te chu kan han tela ti chuan a sang a tela chung chu nakina ara kan la seng chho tura ngai ta ila tin in lo rianga hemi aizol bypass nikum lama tang to kan ho tu masa ten an soi thin kha administrative le financial approval reng lo la om chuang lova man mai thei poisa om emo kan lo ti thina lo ni lem lova chu tun truma hian kan han ching fela bible chezanga emi hi prime minister hian alung ron phum se kan india a thei don lo chuan donor minister inaron phum mai nga kan tia chumi tur chu prime minister hi achiang thei tak lo me local thei don le don lo hi chu tu na tangani rei lo te hen kan chiang nga alung kharon phum ve phot andua crore zanga ichuan kongpui thatak kan nei tura kan ngai ani tin hemi kan national highway kan 4 lane kan ti fo hemi hi kon pui atanga sai rang in kar hi emi tur hi hei voina hian minon sangson sakle taboka crore sangkhat jasari somli le pani point pakhat ani crore sangkhat jasari somli le pani point pakhat khang te kha alom om kan ti khopa tin an soi mai ta ka chuan tun kan ni sai rang le kon queen kar chok kon pui le sai rang ka big te tan 4 lane tur khani ei thil te tham deu ma se lom mang reng tun kan in kom zo hian Bank of Baroda te hian
pulsar bike pathumi president tuma pakhat chief minister office an manatan pani hichu Mizoram police manatan antia his an mani beng sum atrang liao lewa do sang min hlan ve ni a nge ni kha CSR kan han tiang kha anilo CSR anilo an mani hoin thok tu te hoin poisan dap khom ve tiang chuanin do sang min onen tir ve ni bere alo mom le zual Bank of Baroda chuan Dr. Baguat Karat kan hua ani hi Minister of State Finance ania apoi mo khom maya chuta kan thu soi te chu hei kan rama rural bank ka thok ho hi MRB a thok ho hi an hlot lem bi kani an allowance lem bi ta tani mundang ain chu India rama MRB noya employee te luang zat an lo ve turani kan tia chu min lo en bo sui sak min tia ma ten MRB a thok tur hi an halak dan hi instead of banking personal selection and tia chumi examination su tia ngaya kan tling thei lo tlat mai ni mi zo hi kan that se de nge ni le kha hi trang thar te hian an zir tai ma ta lo de nge ni ni ba ti eng no zir sin po ka min pluk tamang tlat lo ma ya kan tling hlei thei lo wa chu wang suan kan MRB a hian nam dang de vek an thok chho no na poi khopa aza thak viau na special recruitment exam min siam sak thorin kan dil ani mi zo tan bi ri top mai na kan lu ve then turin kan lo ngai tuange an ti ten kan SBI le kan private bank khowena financial power nei hi niam lu tuka loan han lak don len ti point de gau hatia tlan thak ngai sia maya hei min ti pun sakro kan ti boka ten mi zo ina kan boy puya mem chu loan kan han la dona bank te hianin tribal kan ya income tax kan pelo te thlenga ma se hemi ITR hi min demand se la kan boy ni kan nin em thilani kai ni chu min exam lom han ti khan an pom lowa exemption certificate han thil tel point an la soi boya mi tam tak kan tal boy ne hi min ti fel sakro circular thatak min siam sakla tu man min lo ti boy to su se tu man mi zo te ne na tangin ITR hi lo demand to lo turin instruction min pek sakro kan ti boka chu lo ti min ti ama ten kan manifesto akhan Mizoram Development Bank din kan soya chu rangta kan din thei tura phei chuan kan ngai lova eng tikama chuan kan din thei tura kan ngai kan da hemi chungchang po hi kan soi hova chuwang chuan kan be sei aya ma in thui reilu tuk nga ngai lovin Mizoram Development Bank po hi kan nei thei mai omang kan hanin ti dewa ten kan bank tam tak hi an CD ratio hi an yang maya MRB hi thabera mizo tena kan rama bank om nena kan sum wada hi lona mizo te nena pek chu ani lovin Mizoram pon vai te nena pek chu ani ti nani tani chu CD ratio ani am ka chuan chu ani ta average aram pum pu ya an niam bik ti nani lova mizo te sum da khom vai in lon an la thinani hi kan ngai serious maya amaro chu chan alo nei me kan sarkar kal to ten an workers te an lu sak lutuk ma thina lon an la eng ma an project le an trade ti pui king ngai si lo le ti pui tin po tum lo rul le po tum lo ka tai mo ti mangal mai khatiang mi kha beneficiary hi an lo tam lutuk awangin kan bank te hian sarkar kalta te beneficiary than hi lom ta lo pom le lo don son har san ti ni
chumia wang chuan kan CD ratio po hi an niam pha ta reng ani chu har san na chu tu da tang chuan a kiang to do na ke ni chuan party kan soi don lo trade nei tha project nei tha a sustainable aba mi hring kha rin tlakem chu chia chu kan ngai tu adona MOU te beng nen sign lang kan du a ti chuan beneficiary hingun takin kanon thang anga an trade omna zir zelin align department zelin an thang anga tin an na a lot ling lo kan supervise vek dona uluk lutukin keni sarkar hi chuan on ti kan tunga in rin ton na nen buli chanang u kan ti a an lom khom mai ti chuan kha kan han soi zong zong kha a concern zong zong kha ka lo ko khomanga ti chuan meeting kan ne anga kan bo sui don nia tia ni som paruk hi meeting nei ne tan an fix nga la ni som paruka hian hemi kai noi kan tu soi tak zong zong kai noi kha ako vek don ni ministry sang sang ami kha chu ta chuan kan ai o tur po kan ai o local turin kota kan residential commissioner baka kan mi pakhat kan ruat bok ani tin home minister Amit Sanen kanin mulle a heta hian FMR ti top tung tur chung chang le border fencing chung chang kan ngai dan ka zu khen non le ani a ni heta hianin kanin biak na borak su alomam khop maya anti don lo phei chu ka tingam lo wa ma seng chu ti ta ka kan lo hel hi angai om lo manga o hatia manipur la mero chu indu le hung ula ni te hi chu kan hanin tia tongkam ta kan ti lawang han ti chu anei haulo amaro chu kanin kom na boru ka tangin lo hel te chiam lo phot ila kan ti swal lo mai the ni be sena sangang reng tak kan nia heng FMR ti bo han ti te po hi ram ri sula checkpoint te le infrastructure kan bila phot lo chuan thil ti mai thei pon chuang lova chung chu namasa anita a prime minister hian ram ri rule big quate development tour big china ramri bika ania chu chu kana vel venge mizoram hian kan tia chung te chu kan lotin don le don lo kan relova chung te nena kan tran kop chuan kan ram ri rule te hian a big taka chom dol na chum le pai thatak an la mu thei kan be se ani tin heng kan nam thil a hian refugee kan en kol na chung sanga te kan NGO te ko tran te ami pui mi mir chung alom thu ka soya trangkai ma pressure ten lo siama tu tuma po kan refugee te en kol na tu sum le pai ti chu home minister nen kan soidon le arsan nei lo tura kan in ngai ni kan duang thal te phei chu min pe thei kher lawang amara chu kan mang ang vak don lo anin hongviau ti ka kan soidu kan NGO tena boruak thata kan siam thin na azara hian ateni tan te po hianin central handor hi lo nuam ve tina chubang chuan kan NGO thang thang te chunga lom tu kan soya amaro chu thil pakhat ka soidu chu mizo kan nia Christian kan nia kan tia moi le moi lo chin hi chu kan thliar tiam atha ka tia lim in hal sak te hi om zia tak chu thiro se in ti na tlokani ana mama atua ma hian kan rama hian heng hi chu vai la kai mo mizo la kai mo tu la ka ma hian ching to lo turin kai nen do ni amoi po moi lo wa Christian ni nen po en me lo wa kan ngai mo le kan du lo zong chu ti lan dan kong tam tak au mani heng te wang hian mi ten min em dan anang thea har san na kan to pha the ni ti hi kan riat reng atha ani ten Dr. Mansuk Mandovia health minister nen thatakin kanin kom le ta chuan kan ZMC chung chang hi kan hel kam em ZMC hian ngani board of directors
Tiêm mi khá alo này ya chú board president tour chú alo nia các cái xí lo va tu man min khil box xí lo man ni lo cả hemi board president hi kan ni ti kain ria ti chuan lo in fremai lang chuan mi te kan lo ko to tur ania an lo mang ang em tu na yan Indian Medical Council in minon inspect le don ani kuma January thla min inspect to kumina yan ang tingan local don kan fellow surprise checking vek ania local hun tur khria lok thai mi alo ni ta chuan kin lo kan hlawa ni min disqualify kan hlawa kan lo khur der tonian tiani kan how to te lai ZPM an how to ten infrastructure te tlin kan ni don lo wa manpower te tlin kan ni don lo wa chu te ni chuan recognition thleng khan buai thei don ta kan ZPM ber recognition kan hu lo chuan om je nei lo ni le mai boxia khati khopa serious khan din mun kan lo nei awangin ka jin thak tu hai zol ka chuat san tu ka khan 1.2 crore ka pek tir halani an ma mo zual pui an loin pu ruk thei nan khan en kha chuan inspection kha kan chau ve de wang an tia chung vel chu kan soi du na health minister nen hian India ram mun danga thil in te khong in criteria mun zol le phai zol in criteria le ke ni thing tlang communication harsan na mun mi rin claim na huna kan in dai lo te khong pakhat hian min te reng su ha tiang chuan kan qualify ngai lawang dik che chuan dam lo nei tur zat in tuk poi ke ni ta chuan nei har takani ka tiani dam lo po kha an duang zat kha kan nei phareng reng lo ni trong moi lo ni lo selangin chu chuan ya in criteria hi min relax sakro chu te lo chuan in kan tling thei ngai lo kan in ti chuan chumia tan chuan kan health minister khalo zu kal masalo zu soi pui masato buka pirin pui khan kamia tra kan chua thein tur khan crores a thumbor vel project kha siam ani to chu kan project kha kan han en thuak ka building sak le enge ma hall ti vel ta khalo tela heng hi in ma mo ni lo to na inspection kaltlang zo lo in hlawa mamo dang in nei apom om lo de ven tiamin lo pom sak vak lova a first installment tur fran pan karon bo sen kan tia a first installment tur hatu na hian man mo devin an bo sai me ka so da chuan kan mo zual pui tu nak min pu ruk tur engang point min on endik sela kan paltlang zo ve theidan tur kong kha chumi tur chu kan han tia election puan ni mayan first installment chu min pe ka ngai ni kan tia kanin pe manang emo ka soi thailo ke mani lam po hi hun hi kan du ve thina chu solai kan hospital omdan chu ania kan buai na chu doctor kan mu zo lo ni advertisement kan chua chang tu kan mulo India rama medical college apiang zunga tun puma dia kai roi na nuai hian chu ta chuan doctor le specialist na an muzung zunga hlo sang zo kan pe thei sia kenin khamiang kan pe ve thei box si lawa ba ka helaya private nen kan in chua doctor thate keni aya kan pe thei ai tam hlo ten lo pe theia chuan deal tu kan mu zo lo wani doctor hi chu kan buai na ania tu na ya hei zabor vel tun kumsan ve velan kal le chuan doctor somli somnga vel chu kan han appoint thei ve tonga kan zia hret anga ti kan kumtin kan lo in ser chuak ve to dona chumi mari chuan kan buai ria chu minon endik sengin kan tin lo na tur chuni ta he kan sual wang ni lo
kan tilo ne lo deal tu kan mulo ni min kha thiam ro kan tir nga ya chu political ya hi kan solve lo chuan ani ai an dik tu ringot ho kha chuan in technical khan min te leng kan tlamai ti kan lo wangin tran kan han la ani a chu wang chuan kha nga te pok hanin ti tur tam tak a oma ti chuan health minister hian heng in soi zong hi chin fel ani theinan le election puan ani ma first installment tal kan pek ngan theina tur chuin meeting kalo ko ngalang ati a kan lom khop ani tin Delhi president chena Rashtrapati Bhavana chumi kompana chuan North East ho zong celebration of North East diversity and tia lo ne ya kan thil thiam ten en tira stol te rang lo ne ya ta chuan hun o tlem te kan ne ya kan wat lo a anuam khop mai North East pum puya khan Mizoram de kan wa mangani bere Mizo install zong kan tlo chuak ka nam dang po kan tlo chuak veka chuan nam lam chi rang an tia che ro kan te a oma tin gauhatia khan chief guest akom na khan gauhati Mizo student ho khan che ro min ron kan sak bok ani a kha antilom ong khop mai ti chuanin Pallavi Zain Govil antia ani hi Director General ania Hydrocarbon a Petroleum Ministry hian ama hian kan thlenna Mizoram House a min ron tlo a ti chuan Mizoram oil kan lai chuanan tur kan soidu na tuna khuan meiduma khuan 2.28 BCM antia tiang hi an gas mu chu tam lamani chu 2.28 BCM zang ni kan rethiam velo ke ni chuanin chu an bu chuak to a thang de wa khwa a ya khur thazo be se sang zo an ne ni chumi chu zuk ti turin a tuina mo khan leilon ka chede mai khanin adoa leilon lui kha ati chebok to sia tharala zo tlak bok si lo ba an thok theilo ni chu bang chuan keimani lamwang alo ni a khulai leilon khu boi thak khopa aom je chu ONGC hian oil an lai don rangin ram nuai po ni se akong hian mani sen so in lai theivek leilon pon do theivek chu ti chung chuan kan ram sum ei hekin khulai kon contract kan in pe le kan in do tirani ti thale theisi lo wa poi khop mai ni kan le nuai hau sang na hi hai cho wat kan du ke ni chuan chu wang chuan khulai khu ati dan kan ngai tuanga chu ti wat dan i ngai tuang kan ti a tin Mizoram chimlam pumpui hi oil zong turin Reliance Company sarkar ma satin an lo ruaya Reliance Company hian thok lovin engma tilovin chu san ringota ti chuanin aruak taringot mai ni Mizoram chimlama hian oil omnge omlo ti minzon saktu tur kan nei mi atolo India rama hian oil thatna ber category 1 ada kan nia commercially proven category A kan ni Mizoram hi an mani hydrocarbon home me pa pe chuan Mizoram nuai zong hi sen chuak de ve kan ni chu gas le petrol om na nia dik boy te Bombay hai te ne nang tlang ni chu tiang rama chuan kan oma ma se kan lo man mo lo viau maya kan hau sang la chuak tur hian solai tholwa omreng so poya kha bani loka po vikilai ratu nge dar lon bul a si pakhat hetia han liawa al theya om kha video in lo mu nal karing tiang kan mun tam taka kan gas te hen ron so chuak ani hetai ka o me min la chuak thoi ro an ti ni an lang ani chu wang chuan chu tiang ram chu kan ni si chuan enga tinge hei kan ti thoi lo ti hi ke ni ngai dan chuan ya chu wang chuan Mizoram chim lam panga oil minzon chua sak tu tur Reliance Company IO minlo dap mu sak turin kan tia atul chuan tender po kan chua mai nga ta chuan
company lian nilo se kan ti ni company lian pui foreign company le tiang ang ONGC kan ti te Oil India kan ti an lian lu tu ka na an nga an nge nga chuan company te de usok thadeu maya phurna maya thop tur ho hian om ve a heng hian thama ma nian tia chung chu min lo zon sak don nia kan in tia thei top chua min tiam ani tin Tripura tangin hei pipeline gas pipeline a local meka gas cylinder put luk hi rang theyang ber ti top kan duani tui kan her hong ang hian manin chu nga gas kan her hon thei thua hi kan du a chu po chu bo zui in a lo om lo renga na lo thuan op na ZPM a ti chuan keinin zuk bo zui ne kin harsan na siam tua te kan lo tanga azia lo khom mai hei po hi thei to pin tu nai kan han bo zuya kan ti thei zong zong cooperation kan pek thei zong zong kan pedona phur ta kan ron tia aizola gas kan her hon vat thei na turin nga kan la meka chumi do ta chuan district capital zong zong connectir kan tum le don ni chu kan tum mek ania kan rama oil gas an lo mu chuak ve ni point agrit a khan an thlun zom vekanga kan ta chin kha meter fel tak om venga chuan kan chan tur te po kha om ve don ani chu kaldan ania tin del hia zo united ho manipur lama kan ho tu te han lo kala in kom na rei tak kan nia kan har san na sang kan soya ta yang kan soi du chu kan u nau te so min huwa pui hin tam to khopa pol hin tam em maya tu na tang chuan pol sang hian minon dor to lo se kan duani central way me po hian chu adu nin kan fria tu na tang chuan zo united zel hi chemical tlang hian kan NGO te ne na mo Mizoram sarkar ne na mo hian soi duan nei churan thlen to thin seng kan ti a khan pa te a minon dor hian thua sai sa boi thak kan ti ni ten Dr. Jitendra Singh hei kan mu boka Jitendra Singh a hi Minister of State to Prime Minister ni Prime Minister hian Minister of State anei top mai ni chu Prime Minister hi kan thlen thak khan Madhya Pradesh a lo zina a lo honga a jin chuak le mai ta sia kan in mu thei ta si lova chu wang chuan Prime Minister ne na soyatana kan du zong kan soina turin a Minister of State hianin rimchang min siam saka chu wang chuan Prime Minister ne na kan thlen turang zong po MOS hian min lo don son sak ani tin kan tlang mi pui pu kiren rezuziu hianin tin pui na min soma kan vain koma cabinet minister tlang mi kan nei ve thei te kha alom oma kan chuanga chuan Mizoram ai te po min o sak ve tura kan ngai ni ati in Mizoram tan po thei to min lo chua pui turin kan in soma ani po lo lom le ani then Baushuan guarantee Taiwan ambassador hian minon tloa aron leng boka Taiwan le India sarkar hian tun thla ni som paruka khan labor mobility agreement an lo saina India mi nuai khat Taiwan na thok turin in remnan lo siama chu hei kan mi thon chua thin housemate ti vel ani bera kan thon chua hi Taiwan mi chu tiang ton ne lova manufacturing lampanga te construction te agriculture le fishery te khatianga thop tur khan ni ta ni an lopo a tha to khat ani ome chumia chuan anni chu oriental ve bok ania ele ina hian oriental ho re rang chu kan from tropa sa te kan hebi ka Taiwan ho phei chu sa hrim he em vok sa phei chu until by le ti ran kan vok sa tu ke tel de uzelani India mi chor hi boi kha kan ti ni ele ina har sa antia mizo kan fitang kan tia abikin mizo tan special program in siam sagro kan tia chu anon ngai to dona heta hian kan thalai te emosat na thatak kan thok thei turin an chuat thuai thei
kan ring in kan base sei bok ani tin kan rama hian Taiwan sarkar hian education center rondin andua chu kan lain bezuyanga kum khat chung chu ta chuan zir angai dona Chinese strong te zir tel ve khanga ya khata zir chuak reng kha India rama veken nan mu don ani thakata noi khal le sing nian lo don ani chu kan thalai ta na trapian om manga o kan ti a hei kan an ngai to boka tin April tha khian World Bamboo Congress an nei dona khovel pum huap bamboo ROPUI ta chuan kan nu pa in min som ve a pathian im remati chuan kal te po kan kal ve mai theya bamboo lampang hi ngatinge kan war view kan ti chuan kan rama shifting cultivation abo theina turin bamboo plantation hi aizon na tlak ani theina turin kan ram ngole sigle sa te tuina te vong him turatan yan bamboo project hi tru le a kan riat wang ani tin VK Paul hei aron leng boka VK Paul hi tuna niti ayok kantia mi poimo ber prime minister dottuani prime minister hi chairman ania VK Paul hi member chairman ani ama noya hian India ram central le state rang program le hang project reng an sumdin munte ani kota om vek hiani a ma nge hian min ram tloa ta chuan til kan soi treu maya tuna hian State Institute of Transformation SIT an tia aizola hian din turin ma kan la meka poisa po vai bel se tlema zong chu min peto a chu dashboard aneyanga ta chuan mi pariat vel na thar kan la dona chu ta chuan in soipui oi mi alo a qualified chiat lak kan do kan compromise thelo mizon nula le tlangwal thiam kan nei chuan kan lang tunen post riat post som paruk tura nian du dana chuan ma se chan ve ni thanang kan tia mizo kan om lo vai an lo lu hi kan hlau viawani chu wang chuan IT lama hianin kan thalai te an tran angai khop maya chu ta chuan dashboard awanga an du dan chuan CMO atranga supervise ni se an du ani chu chumin thilani Delhi Kwan Central Sarkar rengku PMO atranga control vek ania Prime Minister Office lian mai ni ko da trang vek kwan Ministry zong and control vek ta PMO tu chuan ni chuan India ram hin ahlawin lau tok ka tiang deuh le khan heta Chief Minister Office CMO hitilian ve ulang eta tang hian department zong hi monitor ve ulang chumi tan chuan hemi SIT apoi modona hi state support mission wa kan ron da don ni tia amaro su tiang ti turin man power po kan nei lo space po kan nei lo CMO hi room ek ma kan nei to lo khat vek to ni chu planning lama soning kan han tran phot anga khatiang tur khan ti kan han tum dona VK Paul hi India ramen poi mo ber te zinga mi ni top maya don ma a planning commission kan ti thin ai kha ania kan khathiamin karinga niti ayuk hi chu thil kan soi reng kha mi ti puitlin sak tum na thin lung lian tak ania kan lo mem ni a har salam pang zong engma min soi puilo a positive zong a thei dan kong khatiang kha positive takin min lo dong songa kan lom khop ani tin Ashwani Kumar railway minister den thik pui kan in du na in mu te du a kamakala ani hi tun tram le a hi chuan finance minister mo home minister mo ni mai om ngo ti ruk de wania chu wang chuan poi mo don kan ti a khatianga vai kom kan nia so da chuan har san na chete te kan thlena khu kan bairabi rail station a khuan roll on roll off facility antia bu fai phurte thomnu dang eng po phur truck kha train akhan atlan lon mai turani loading unloading tingai lon train atlan lu topanga ti chuanin a destination na thlena
tlan chuk ve le menga akal don atlan alon chho menga chumi tan chuan ram man tia akal vel tur kha en kim kan nei vek to a ma sengin anti thadu lova abula khwanin leia oma chu leia chuan kan kaltlang theilo asang tok lo an tian complaina ma se truck dang po kaltlang thei vek ti kan ria ange railway rail apur tu truck atlan theilo bi kang hei chu kan thiam lo kan tia chu mi facility chu am chuan atlan lut mai don ati khan motor truck a lot chop khan chu po chu kan lo enjoy nge tia hei lampanga an how to lampang mar saklama an how to lian te point kan secretary pu thom te an lo be chul to a an thok chak viawani nimin mai kha kanin biak ania chu minister chuanin hello thot ma le a voina son ron bo zui ngal der to lo mong khom maya tin kan bu fai ron phur tu wagan hi FCI wagon hi Sunday hi ron thleng thina Christian kan nia kan in khom du a Sunday kera aron thleng thin hi adik lawani kan ti a chu kan ti top don nia ti a chuan helayan ho tu pa chuan he pu thom te ne na hianin a zewin keini thu vek ani lova emi hi a program ti mayang khami kha Sunday ya ron thlen ve zau chang hi thilom theini dona alo thleng zeu ani point in unload lovang thotana unload dang tin waiting charge kan charge lovang ti alo thil fiani so min corporate tra khom mai kan lom khop ten kan rail kong hi rom ti tlanga hei zo mai an in base nai to ani a kan lei lon han sia hian min delay ani maya hemi ba ka hian sai ranga trin bong bu chu thleng hian la kal le tura ruam man ani a chu amap ne kan han clear dun yala ma se hemi a hian mi lo ngai chang ro mi pui ngai dang kala ma sadu ka ti a tuna tanga rewak lo hian NGO rang te mi pui ngai dan kan la don ani sai ranga tanga bong bu chu thleng railway line nei kan du nge du lo thi kha ta chuan ngai dan tam ang khan kan tlu mayang ngai dan nei kan du kan ti chuan minon ti sakrang turing kan zuk Sri Lanka kan du lo kan ti chuan ron ti lo turing kan thil don ani in thu ka lo ngai changang atiani chu ten ani hian IT lampang achan tho bok awangin mizo fiber grid project kan tia 4G le 5G application hanti na tur khami project khakan nei ve to nei to na hianin chung te hanti puitling tur chuan notice pum puyatan hian Railtel company roi ani akum khat ani to a DPR an la pe theilo bani chuwang chuan he Railtel hianin na thong muang lu tok tiang chu kan ngai theilo wa khatia ka hrila kanin mu tlaya Railtel ho ya ma mu tur na ko ngalani alo ngong khom mai tin finance minister Nirmala Sitharam kan mu boka ani hi chu ama minister of state kan lo hu to awang khan kan soi nu kha abula kan soi thar vele ani maya tin executive director Confederation of Indian Industry chu chuanin kan thlenna Mizoram House minron mu a hi India rama chuan industry lian zong ta birla kan anti zong adani kan ti te eng fuan khom nei ani a chu East India submit nen du a East India submit chu Asoka Hotel an nei dona chu mi function chu min hong turin min ron nge na amaro chu kan session lai te ni dona wangin kaphata a anni le Japan sarkar hen lo thok don tha em maya irem chan vele ke ni helaya a company lian hole Japan sarkar ayo tenen online discussion kan nei don ni an tia chu karem chan hun an ngak meka chu rem chan hun a chuan online discussion kan la nei pui don ani to bera kan sai du chu Delhi ka thil zuk mu chu Prime Minister Office alal le khu kwan chak pui
adon le chuan sarkar na thok in sarkar ding lai an thlop tha sarkar ding lai support lo ni lau na lian tak office lian le te a khuan an punctual em bok tu ban kal tlai ngam lo sarkar ding lai policy le a program tui pui lo deuh le lo thlop lo deuh nia an hriat sarkar na tak su an len lop mai ni chuwang chuan mitin an film khura sarkar na thok te cooperation an dong tha em a central sarkar khwani chu tiang chuan khulai chuan an lo kala tin stability an nea ale peka sarkar le turan mu wang te po ani mai theya khanga wang khan sarkar na thok te po ani na just thani in a hriata chuwang chuan in hei hi kan rama po hianin sarkar na thok politika inro talutuk deuh sarkar ding lai thlop thralei theilo engemaw zawng a lo che hi om lo ve ila a ding lai ani chuan sarkar na thok kan ni chuan kan thlop mai turania action lak ngai le transfer ngai tiang zawng hian om lo ram ila a tha kan society hi dang lama he laia officer kan pion po kha solnia chuanin lo chairman dai thoma ya khatiang kha kan nia wangin kan society hi dang lam ma kan zalen bi ka discipline hei hian ti chen na chin ane ya kan mo phur na china chuan solnia kan om dan tur te kan officer kan om dan tur te hun le mun kan thliar thiam apoi mo khop mai chu kan soidu boka tin Taiwan le India agreement kha hei ni som paruka hian sign tur anian sin kan tre sual deuh leka ti chuanin kan tumbera chu kan ram raw material om sa man tangkai le kan ram ngo le sik le sa hum hal pa chunga ma son na industrialization a hian kal angaya amara chu kong pui te kan nei angaya kha aman kan pek ve ngai ni engemaw chen kan tuar lo thelo kan ram kong pui lai te an lo lai du da spoil beng mumal om lovin lei vungin ramati chena se ema hetiang lo hian a lai thein kan thria chu kan sarkar na nuai chuan kan kong lai le zel tur po hi kan ecology ti chelo theiang per dura kalpui kan tum dona amaro chu kan mason nei na ken kan mamo ngoi ti khot lai tur zonga ram ngo hum hal lama kalvak eroi chu adik kan ti chuang lo a balance kan strike thiam angai kan ti ni ole kha ni selangin zo du kan nem le